Yes, kaze neza nshuti mukunzi wacu hano kuri News Lab TV. Nyemerera muri iki gitondo cyo kuri yo gatandatu tariki 14 Gashyantare 2026 nzinduke nkugezaho uko byifashije ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Nkubwire nkuhunzi yobera ku makuru ari gutangazwa ni ku mutekano birumvikana politiki na diplomasi mu karere ka Afurika y'ibyaga bigari. Reka nkubwire ko ni byinshi tuza kwibandaho nyuma yuko isasu rikomeje kuvuza ubuhuha muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko mu bice bitokeye n'abanyamurenge. Reka turebera hamwe ibitangazwa na African Union. Biravugwa neza ko uyu muryango washimye agahenge cyangwa se washimye isinywa ry'agahenge hagati ya AFC M23 ndetse na leta ya Kinshasa. Ndaje mbabwire ibyo batangaza, ndababwira ku bitero bya leta ya Kongo ku banyamurenge byishe abarenga 100 mu gihe gito. Ndababwira mu by'ukuri ko hari imyanzuro ishyizwe hanze muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hamaze iminsi nk'ibiri havugwa inkuru nshya yuko indege yongeye kurukira ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma nyuma gato y'umwaka urengaho ukwezi kumwe M23 ifashe uriya mujyi. Nibwo bwa mbere mu mateka iki kibuga cy'indege cyari cyo kugwaho indege yari itwaye intumwa mu by'ukuri za MONUSCO. Haganiriwe rero hagati y'impande zombi M23 ndetse na MONUSCO, baganiriye ku gahenge. Ndaje mbabwire ibyanzure mu biganiro byabere hari igoma turabikomozaho. Ni M23 yemeje idajijinganya ko irwanya umutwe wa FDLR kugira ngo ingabo z'u Rwanda zitazajya mu by'ukuri mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho M23 yasaga nkigaragaza imikoranire igirana n'u Rwanda 5-5. Ndabifite aha ngaha ndabibabwiraho ibyatangajwe na Bertrand Bisimwa. Ndababwira ku bitero Kongo yagabye irasa cyane mu Minembwe nyuma y'amasaha make yemeye gutanga gahenge. Abavuze ko Kinshasa idashimwa kabiri ntibari kure y'ukuri, ndababwira impamvu. Perezida Tshisekedi nyuma y'uko yamaze kwemeza ko rwose yiyemeje kubahiriza gahenge kasabwe na Angola, ibyo yakoze na kamaramaza. Ndabifite aha ngaha. Abaturage barenga 14 bashimuswa na Wazalendo muri axe za Warikare. Ndababwira 5-5 mu nkengero za Pinga muri kilometero nka 15 haravugwa imirongo miremire y'abasirikare ba M23 bari mu yihe migambi. Ibi nabyo ndaje mbabwira 5-5. Indi nkuru nza kwibandaho muri aya makuru turanyarukira Masisi turebera hamwe uko umutekano wifashe. Tugaruke ku makuru ari kuvugwa muri politike. General Muhoozi Kainerugaba agiye kugendera u Rwanda n'uruzinduko ruza kuba rugamije iki. Ibi nabyo ndaza kubabwiraho 5 kandi. Hanyuma ndababwira ku ruzinduko rwa Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva yahagarariye Perezida Kagame mu nama ya African Union hariya i Addis Ababa muri Ethiopia. Ndabibabwiraho u Rwanda rwasimbuje abapolisi 160 mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo. Nabyo ndababwiraho 5 kandi. Muri Uganda kandi abarindaga abakandida mu matora baricira isazi mu jisho bigenze bite. Ndabibabwiraho. Hanyuma ndababwira ko mu by'ukuri abagera kuri 2 baciye muri humye abarinda Perezida William Ruto bakora gatendo. Iyi nayo ni inkuru tuza gukomozaho muri amakuru 5-5. Turanambuka inyanja ngari. Ndababwira ko Perezida w'agateganyo wa Venezuela yatangaje ko Maduro akiri Perezida w'iki gihugu. Ni kubwiziye mpamvu. Ndababwira ko Uburusiya bwatangiye gukura abaturage babwo muri Cuba kubw'impamvu itanga n'ururo. Ndababwiraho. Hanyuma n'Ubushinwa bwemera gufasha kandi Cuba ikomeje kugorwa no kubona amavuta y'indege. Yeno ni inkuru tuza kuba tuva imuzini muzingo. Turanyarukira muri Korea turebere hamwe hamenyekanye ko Kim Jong Un uyu ngo yagennye umukobwa w'imyaka 13 nk'uzamusimbura ku butegetsi. Ese ni kubwizihe mpamvu? Turaje tubive imuzini muzingo 5-5. Nongeye kuba ikaze mbibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe. Ni subscribe cyangwa sabone hano kuri News Lab TV. Ubundi bindi nshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Ni munyemerere turebere hamwe ibyaganireho hagati ya AFC M23 ndetse na MONUSCO. Ni kuri yo 13 Gashyantare 2026 byari ku munsi wo kuwa gatanu, byari umunsi wakurikiye umunsi w'amateka wa tariki 12 ubwo kuwa 4 intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru umuryango w'abibumbye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo Vivian van der Pelle yasesekaraga hariya igoma mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru ugenzurwa na M23.
yororukijwe n'indege ya UN yari ya mbere iguye ku butaka bwa kiriya kibuga cy'indege nyuma y'uko kigenzuwe na M23 kuva mu mpera za Mutarama umwaka ushize wa 2025. Bikanavugwa neza ko rwose Vivian Van de Pel ari n'umwe mu by'ukuri mu bari mu ndege ya nyuma yahagurutse kuri kiriya kibuga cy'indege ubwo M23 afataga uriya mujyi, akaba ari nawe wa mbere wururukiye kuri kiriya kibuga cy'indege nyuma y'uko M23 yemeye ko gifungurwa, dore ko yanasabye ko mu by'ukuri M23 yafungura iki kibuga cy'indege byavuba kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi no kubungabunga amahoro bikorwe mu buryo bunoze. Ku munsi wakurikiyeho rero ni kuwa gatanu tariki 13 Gashyantare, abayobozi bo mu ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 nabo mu butumwa bw'umuryango bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Republika Demokarasi ya Congo MONUSCO bahuriye mu mujyi wa Goma, ni mu nama yiga kwiyubahirizwa ry'agahenge. Ku ruhande rwa AFC M23 iyi nama yitabiriwe n'umuyobozi mukuru wayo ni Corneille Nanga, ni coordinateur wa AFC M23 ndetse n'abo ku rwego rwa gisirikare barimo ushinzwe ubutasi barimo Corneille Imani Nzenze Johnny. Kuri MONUSCO yitabiriwe n'abarimo umuyobozi wayo w'agateganyo ari we Vivian Van de Pel. Hanyuma uyu Vivian yageze mu mujyi wa Goma mu gitondo cya tariki 12 Gashyantare. Indege ye yaguye ku kibuga cy'indege cyaho, biba ubwa mbere gikoreshejwe kuva mu mpera za Mutarama umwaka ushize wa 2025 ubwo ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 ryatangiraga kukigenzura. Akigera kuri iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma yasobanuye ko agenzwa no kuganira n'abafatanyabikorwa barebwa no kugenzura ibahirizwa ry'agahenge. Atanga icyifuzo cy'uko iki kibuga nacyo cyatangira gukoreshwa mu byiciro. Akanama Karoni gashinzwe amahoro n'umutekano kahaye MONUSCO inshingano yo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge mu bice AFC M23. Kahaye MONUSCO inshingano yo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge mu bice AFC M23 yavuyemo muri teritwari ya Uvira hariya muri Kivu y'Amajyepfo, aho Alliance Fleuve Congo M23 yarekuye. Hakaba hari kugenzurwa n'igisirikare cya Congo n'abambari bacyo magingaya, ubwo ni FARDC ifatanyije n'abarundi Wazalendo, FDLR ndetse n'abacancuro. Ubwo rero kandi mu by'ukuri nkuko bigaragazwa akigera kuri iki kibuga cy'indege yasobanuye ko agenzwa no kuganira n'abafatanyabikorwa barebwa no kugenzura iyobahirizwa ry'aka gahenge. Atanga icyifuzo cy'uko ikibuga cy'indege nacyo cyatangira gukoreshwa mu byiciro. Akanama Karoni gashinzwe umutekano kahaye MONUSCO inshingano yo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge mu bice AFC M23 yavuyemo muri teritwari ya Uvira. Ni AFC M23 na leta ya Kinshasa byaranabyemeye ubwo ababihagarariye bahuriraga i Doha muri Qatar. Umunyamabanga mukuru wa Loni wungirije ushinzwe ubutumwa bw'amahoro yitwa Jean Pierre Lacroix tariki 12 Gashyantare yari yasobanuye ko kohereza ingabo za MONUSCO bizakorwa mu byiciro, ariko ko kugira ngo zizere umutekano zizabanza koherezayo indege z'ubutasi. Lacroix yagaragaje ko indege z'ubutasi zizoherezwa muri Uvira zizajya zituruka ku kibuga cy'indege cya Goma. Ibyacaga amarenga ko hashobora kuba ibiganiro bisaba AFC M23 kugifungura kugira ngo kigiye cyifashishwa muri ubu butumwa. Hanyuma mu by'ukuri ni munyemerere turebere hamwe uko situation imeze ndetse n'ibiri kuvugwa muri politiki mbere ko twinjira n'ubundi ku kibuga cy'imirwano, aho impande zombi zikomeje kwitana ba mwara. Ese ninde uri guteza umwiryane, ninde guteza akavuyo hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo? Afrika yunze ubumwe yashimye ririya sinya hagati ya AFC M23 na leta ya Kinshasa n'isinywa ry'agahenge hagati y'impande zombi zihanganye. Umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe AU yitwa Mahmoud Ali Yusuf agaragaza ko yashimye isinywa ry'amasezerano agena uburyo bwo guhagarika imirwano hagati ya guverinoma ya Kinshasa ndetse n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23. Nkuko bitangazwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar, aya masezerano yashyiriweho umukono i Doha ku itariki 3 Gashyantare 2026. Iyi ntambwe yaje nyuma y'aho impande zombi zisuzumye ubushake bwo guhagarika imirwano
hashingiwe n'ubundi ku masezerano yari ashyizweho umukono tariki 15 Ugushyingo 2025. Mahmoud Ali Yusuf yashimye by'umwihariko ibihugu bya Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhare rwabyo rukomeye mu gushyigikira isubukurwa ry'amahoro n'umutekano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bihugu kandi byashyigikiye ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe ugira uruhare mu buhuza hagati y'impande zihanganye. Inzira y'ibiganiro iyobowe na Faure Esozima Nyasimbe, perezida wa Togo, akaba n'umuyobozi mukuru, akaba n'umuhuza mukuru washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki kibazo cy'umutekano mu Burasirazuba bwa Kongo. Ubwo rero umuyobozi wa Komisiyo ya African Union yanashimangiye ko gushyira mu bikorwa ubu buryo bwo guhagarika imirwano ari ingenzi. Ati intambwe ya mbere itewe n'ikimenyetso kigaragaza ubushake mu kugarura amahoro n'umutekano no mu guhagarika imvugo z'urwango hagamijwe uko Burasirazuba bwa Kongo bwagira amahoro n'umutekano birambye. Muri aya masezerano hashimwe uruhare rw'imiryango y'akarere ndetse n'akanama mpuzamahanga ku biyaga bigari CIRGL binyujije mu rwego rwayo rushinzwe kugenzura umutekano ruhuriweho IGVM cyangwa se Expanded Joint Verification Mechanism, rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'ihagarara ry'imirwano ku mupaka. Komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ivuga ko yiteguye gukomeza gushyigikira izi mpande zombi ifatanyije n'inzego z'akarere kugira ngo amahoro arambye, ubwiyunge n'ituze mu karere k'ibiyaga bigari bigerweho. Amasezerano yashyiriweho umukono i Doha muri Qatar ku ya 3 Gashyantare 2026 yaje akurikira uruhererekane rw'ibiganiro byari bimaze iminsi hagati ya guverinoma Kinshasa n'ihuriro AFC/M23 bigamije gushaka umuti urambye w'intambara mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'impande zombi zaganiriye harimo guhagarika imirwano mu buryo budasubirwaho, harimo guhagarika ibitero by'indege ndetse n'ibyo ku butaka ndetse n'ibikorwa by'imvugo z'urwango bikorwa bigamije gucamo abaturage ibice. Iyi ni African Union. Hanyuma ni Tshisekedi wemeye kubahiriza agahenge ngo kifujwe na Angola. Murabizi ko Angola yatangaje agahenge kagomba kubahirizwa kuva ku gicamunsi cyo ku itariki 18, nuko ngo harabura iminsi ine gusa cyangwa 4. Tariki 18 z'uku kwezi impande zombi zirasabwa kuba zitari kurenga kuri ubu busabe bwa Angola, mu by'ukuri zigahana agahenge zikaba mu by'ukuri zigashyira intwaro hasi. Ariko Tshisekedi yagaragaje ko ibintu yabyishimiye, ntiyashimwe kabiri kuko ibintu yahise akora na akamaramaza, nabyo ndaje mbabwireho 5 kuri 5. Yemeye kubahiriza agahenge isasu leta rivuza ubuhuha, isasu ndetse bikavugwa ko bikavugwa ko n'ibitero bya drone byongeye kwibasira abaturage mu bice bigiye bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Ni ibitero byiswe imirwano iri mu bugome bwinshi byabaye kuva ku wa 4, yarubereye cyane mu misozi ya Minembwe ni muri Kivu y'Amajyepfo, aho bivugwa ko yahuje abarwanyi ba AFC/M23 n'ingabo za Leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi n'inyeshyamba za Wazalendo. Kuva ku cyumweru ndetse kuva mu byumweru bibiri bishize, ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zatangije ibitero karabutaka ku birindiro by'abarwanyi ba Twirwaneho bakorana na AFC/M23. Hanyuma rero kuri wa 4 tariki 12 Gashyantare habaye imirwano yabereye mu midugudu ya Kakenge, Kabingu, Ilundu, Murizi, Ana ndetse na Kalingi. Muriza ndetse na Kalingi murambabarira ahari mu misozi miremire ya Minembwe. Ibitero rero mu midugudu y'abanyamurenge ni mu gihe Angola yari yasabye agahenge. Kwemera agahenge rero kikaba kimwe mu bintu abenshi baza batese ubundi buri ruhande ni rubyemera cyangwa se Kinshasa niyemera agahenge izakubahiriza, M23 niyemera agahenge izakubahiriza. Ibyo rero ni ibyibazwaga. Hanyuma uwitwa Moise Nyarugabo mu by'ukuri wahoze ari senateri, ni Moise Nyarugabo, nkuko iyi nkuru dukesha Kivu Morning Post ivuga, yasobanuye ko kuwa 4 tariki 12 Gashyantare ihuriro rya FARDC
rishyigikiwe na drone zo ubwo ni indege zitagira abapilote ndetse n'ibibunda bya muzinga ryerekeje mu midugudu yo muri Minembwe bica ndetse ngo bigira ingaruka zikomeye, dore ko ngo byishe umukecuru w'imyaka 101 witwa Mukuza Kabano Elizabeth. Abandi bagore babiri bakomerekeye mu gitero cya bombe cyagabwe ku bitaro bya Bidego. Ni ibintu biteye agahinda cyane. Mayiza Nyarugabo avuga ati ni ngombwa kwibutsa ko muri iyi minsi itatu ishize kuva kuwa kabiri kugeza kuwa gatatu ndetse no kuwa gatanu no kuwa kane imidugudu ya Karingi, Bidegu, Rubemba, Karongi, ahitwa Mukoko, Ilundu yatewe amabombe buri umwe inshuro nyinshi ku munsi, mu gihe bwana Felix Tshisekedi yirirwa mu mirwa mikuru ndetse n'imirwa mikuru yigira nk'uri gushaka amahoro. Uyu mugabo yamaganye bikomeye kandi guceceka kwa societe civile, Afrika yunze ubumwe, amashami ya Loni n'indi miryango ku bitero bikomeje kugabwa hariya mu Minembwe. Ibi rero bikavugwa mu gihe ku munsi wa kwa kane n'ubundi Angola yatangaje agahenge hagati ya Kinshasa na AFC M23 guhera ku itariki ya 18 Gashyantare 2026. Ni AFC M23 kandi yashinje kenshi FARDC kurenga ku gahenge yirengagije ibyemerejwe mu biganiro bya Doha, mu gihe yari ikomeje gushimangira ko imiryango igikinguye ku nzira zose zaganisha ku mahoro arambye ndetse no kurangiza amakimbirane. Hanyuma reka turebere hamwe noneho andi makuru ari kuvugwa cyane ku kibuga cy'imirwano ndetse by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri no Kivu haravugwa ibiri gutera impungenge cyane abaturage nyuma y'ibyo bakomeje kwibonera n'amaso yabo. Bikavuga ko mu ijoro ryo kuwa kane rishyira kuwa gatanu tariki 12 Gashyantare ku birindiro bya Buhaya bya AFC M23. Iyi Buhaya ni agasozi ikunamiye cyane, umusozi w'ingenzi ureba Katobi, ni muri groupement ya Banakindi, ni nko muri kilometero nka 15 uvuye mu mujyi wa Pinga, muri Kisimba, ni muri teritwari ya Walikale. Nkuko byatangajwe ikinyamakuru Actualité kivuga ko izi nyeshyamba za M23 ngo zari zarafashe uwo musozi kuva mu kwezi ko Gushyingo 2025. Ni kuva icyo gihe rero hari ituze, M23 niyo yahagenzuraga, nta sasu ryavugaga, ariko abaturage ngo batunguwe nuko nyuma y'uko M23 yambuye abazarendo uyu musozi ikawurinda ndetse wazarendo zikaba zitarigeze zongera kuwugabaho ibitero, ngo batunguye no kubona izi nyeshyamba za M23 ziva kuri uyu musozi wa Buhaya nta kibaye, nta mirwano, nta sasu rivuze, nta n'indi mpamvu bugikuri batangaza ahangaha. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'itsinda rya Kisimba wemeje ayo makuru avuga ko nta makuru ahari ku cyerekezo abarwanyi bafashe, kuko ngo bavuye muri ako gace mu ibanga rikomeye mu masaha y'ijoro nkuko byatangajwe n'itwa ngo ni Lavi Shangwi. Abaturage ngo ba Katobi babonye kuri wa gatanu mu gitondo ko umusozi wa Buhaya watawe n'inyeshyamba za M23 nyuma ya saa 6. Abazarendo ngo bongeye kwigarurira uwo musozi bari baratakaje mu mezi 3 ashize. Uko kuhava kwabaye mu gihe umutekano gikomeje kuba muke muri teritwari ya Walikale, aho ingendo z'imitwe twaje intwaro zikomeje guteza impungenge n'ubwoba mu baturage bo muri icyo gice cya Kivu y'Amajyaruguru. Muri teritwari ya Walikale kandi haravuga ihangana rikomeye hagati y'amatsinda abiri akomeye cyane ya Wazalendo mu muhanda wa route nationale 3, umuhanda wa Katatwa Karete. Umutekano ukomeje kuba mubi cyane muri uyu muhanda wa Katwa ahitwa Otobora ndetse na Karete, ni muri groupement ya Bakano muri teritwari ya Walikale, ni muri no Kivu. Amatsinda abiri ya Wazalendo ngari guhatanira kugenzura aka gace k'ingenzi ngo biri gushyira abaturage mu bwoba budasanzwe n'ubuzima bubi. Aya matsinda ni Mai Mai Kifuafua iyobowe na Shukuru Bulenda ndetse na Raya Mutomboki iyobowe na Kalumende. Amakuru aturuka mu baturage akavuga ko aya makimbirane amaze hafi amezi 2 kandi ko ashobora kuvamo imirwano igihe cyo cyose, kuko buri ruhande ruvuga ko ari rwo rufite uburenganzira kuri uwo muhanda. Ingaruka zikomeye ngo ziri hangana ni ukwiyongera kudufunzo cyangwa se two tubariyeri dushyirwaho mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Kuva Katwa kugera Karete harabarurwa nibura bariyeri 6.
ndagira ngo mucyumve neza kandi n'intera ntoya. Izi bariyeri zicungwa n'abarwanyi bo muri ayo matsinda ya Wazalendo. Ubwo rero ngo aho abagenzi basabwa kwishyura amafaranga ku gatsinda kamwe barenga aka kabiri, nuko ngo bariyeri 3 zose bagenda batanga imisoro, ngo bitaba ibyo bagahura n'ibyago bikomeye n'ibihano n'ihohoterwa rikabije. Umwe mu bagenzi uca muri imihanda cyangwa se ufashisha imihanda aravuga ati turababara cyane kubera inyungu zishingiye ku bwikunde bw'abayobozi b'aya matsinda yitwaje intwaro. Aravuga ati nta ruhande rushaka kurekura, wishyura hano ugakomeza imbere naho gato ukishyura ukongera kwishyura ku rundi ruhande. Ati ni imibabaro ikabije. Hari kandi amakuru y'abaturage bavuga ko bamwe bakorerwa iyicarubozo n'ihohoterwa iyo batabashije kwishyura uretse ubujura n'inyungu z'agahato. Abaturage bavuga ko banasabwa kugaburira buri munsi abo barwanyi, bikaba umutwaro ukomeye cyane ku baturage basanzwe babayeho mu bukene n'umutekano muke. Kubera ayo makuba rero, imiryango myinshi iri guhunga ingo zayo ishakaho kwikinga, bikarushaho kongera ikibazo cy'ubutabazi bwihutirwa muri ako gace. Umwe mu batuye muri ibyo bice aravuga ati abantu benshi batangiye kuva muri aka gace, bari kurushaho kuba impunzi biruta gukomeza kubaho muri ubu buryo bw'ubucakara. Imiryango iraharanira inyungu z'abaturage muri Walikale yamaganye cyane ibikorwa by'ayo matsinda ya Wazalendo, isaba ubuyobozi bwa gisirikare kwihutira kubyinjiramo kugira ngo ayo makimbirane arangire kandi abaturage barindwe, bagaragaza impungenge ko hatagize igikorwa vuba bishobora kuvamo imirwano ihitana ubuzima bw'abantu. Uyu muhanda wa Katatwa Karete uri kuri route nationale nimero 3 ni inzira y'ingenzi ihuza ubucuruzi hagati ya Hombo na Walikale. Kuba ukoreshwa cyane n'abagenzi ndetse n'abacuruzi bituma ahantu hakurura cyane ayo matsinda, dore ko ashyiraho imisoro itemewe kandi ikaboneka kugira ngo amafaranga aboneke. Birumvikana ko rero ari ibintu biteye ubwoba n'impungenge cyane. Tukiri ku mutekano ku butaka bw'Uburasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka nsoreza aha iby'amakuru y'umutekano, hanyuma mbabwire ko mu bice bya Masisi haravugwa Wazalendo bagera kuri 45 biciye ku musozi wa Buguri nyuma y'imirwano yabaye mu minsi 3 ishize. Iyi nayo ni inkuru twari twavuzeho ku munsi w'ejo, ubwo nkeka ko rwose tutayigarukaho, ahubwo reka ngaruke mu ntara ya muri Tanganyika muri axe za Baraka, mbabwire amakuru ari kuvugwa ku ngabo z'u Burundi, ku basirikare b'u Burundi boherejwe mu gace ka Baraka ni muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Barataka inzara bagashinja ababakuriye kuba aribo ba nyirabayazana. Abataka inzara barimo muri batayo ya 11 ibarizwa mu mujyi wa Baraka ndetse nabo mu yindi mitwe ibarizwa muri uriya mujyi wo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Abaganiriye na Radio Publique Africaine RPA bagaragaje ko iyo bagerageje kwinubira inzara ibugarije ngo bahabwa ibihano biremereye kandi bagahanwa bikomeye n'ababakuriye. Umwe mu baganiriye na kiriya gitangazamakuru yagaragaje ko batubwira ko tubarizwa mu mutwe w'inyeshyamba. Uwo musirikare yakomeje agira ati mu by'ukuri buri musirikare aba yemerewe amagarama 200 y'umuceri ndetse n'ibishyimbo, ikirayi gito n'igitunguru, nimugoroba irasiyo ibara amagarama 150 y'umutsima, ariko buri gihe basigarana icya kabiri cyabyo. Yunzemo ko mu gihe baba bandikiwe umugati ndetse n'amabenya ndetse n'igikoma ngo kuri ubu ntabwo byo bakibibona. Abasirikare b'Abarundi biravugwa ko usibye inzara banavuga ko bugarijwe cyane n'umunaniro kubera kumara iminsi myinshi bajyanwa ku rugamba batarya. Bakavuga kandi ko ugerageje gusobanuza neza ngo amenye icyabaye bimuviramo gukubitwa ndetse no gufungwa. Wahaye RPA amakuru aravuga ati tuvanwa ku muyobozi umwe tujyanwa ku wundi. Umuntu wese ugaragaje ukutanyurwa arakubitwa akanoherezwa muri kasho. Aba basirikare bavuga ko batigera babona umuyobozi wa brigade yabo uherutse kugera Baraka keretse yaje kubaha ibihano. Abasirikare b'u Burundi bari Baraka bavuga ko bashengurwa cyane no kubona ababakurikiye bacuruza ibyo bakagenewe muri uriya mujyi. Umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza yatangaje ko yakoze iperereza ku byo bari abasirikare bavuga
agasanga ari ibinyoma byambaye ubusa. Hanyuma reka tuve kuri amakuru avugwa cyane cyane ku ngabo z'igihugu cy'u Burundi, turebera hamwe n'andi ari kuvugwa muri politiki ndetse na diplomasi. Ni inkuru igaragara nk'inkuru nziza. Biravugwa ko yitwa Muhoozi Kainerugaba, General Muhoozi Kainerugaba nta gihindutse rwose, mu by'ukuri agiye kugenderera u Rwanda, ndaje mbabwireho. Ariko kandi reka mpere kuri itangazo ihuriro AFC 23 rishyize hanze rishinja ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kugaba ibitero mu duce turimo Minembwe ndetse ni muri Kivu y'Amajyepfo. Nyuma y'amasaha make Kinshasa itangaje ko yiteguye gutanga agahenge. Kuwa kane nibwo Perezida Lorenzo Wangora unayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe yasabye AFC 23 leta ya Kinshasa barwana gutanga agahenge guhera ku itariki 18 Gashyantare ku masaha y'igicamunsi. Guverinoma Kongo mu itangazo yasohoye yaratangaje ko yemeye ihame ryo guhagarika imirwano mu rwego rwo gufata inshingano, gutuza ndetse no gushaka umuti unyuze muri diplomasi ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Nyuma y'amasaha make kandi iryo tangazo risohowe, AFC 23 nayo yasohoye itangazo ishinje ingabo za kiriya gihugu kurasa mu duce dutuwe cyane dutandukanye zikoresheje za drone z'intambara nk'uko bigaragara mu itangazo ryasohowe n'uyu muvugizi wa M23 mu bya politiki wungirije Dr Oscar Barinda. Agize ati AFC M23 iramagana byimazeyo gukomeza ku bushake kandi mu buryo bwateguwe kwica agahenge ka gisirikare bikozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu gihe buvuga ko bushyigikiye icyifuzo cy'agahenge cyatanzwe na Repubulika ya Angola. Barinda avuga ko nubwo habayeho imyanzuro yemejwe mu rwego rw'ibiganiro bya Doha, ingabo za leta nabo bafatanyije barimo abasirikare b'u Burundi, abacancuro n'imitwe yitwaje intwaro yitwa Wazalendo bakashije umurego mu bitero bya drone cyane cyane mu bice bya Minembwe, Ilundu, Bidegu, Rubemba, Kalongi ndetse na Mukoko. AFC 23 ivuga ko ibitero bya ririya huriro byateje impfu nyinshi ndetse n'isenywa rikomeye n'ibikorwa remezo by'abaturage birimo amazu, amashuri, insengero ndetse n'amavuriro. Hanyuma kandi uyu mutwe uvuga ko wamagana bikomeye kuba Kinshasa ikomeje kwibasira abasivile cyane cyane abanyamurenge bagabweho ibitero bazira ubwoko bwabo. Ni M23 yibukije ko mu biganiro bya Doha ubutegetsi bwa Kinshasa nayo bashyize umukono ku masezerano yo gukurikirana ko ndetse no kugenzura ibahirizwa ry'agahenge ndetse amabwiriza ngenerwaho ajyanye n'ishyirwa mu bikorwa ryako akaba yaremejwe ku itariki 2 Gashyantare 2026. Yongeye gushimangira ko yiteguye byuzuye gushyira mu bikorwa ayo masezerano, yunzemo ko yamagana amayeri yo gutinza no kuyobya uburari akoreshwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bugamije gushyiraho inzego ndetse n'inama bihabanye n'ibyari byarumvikanyweho hagamijwe gukikira uburyo bwari bwaremejwe no kudindiza gushaka umuturambye. Yunzemo avuga ko ibikorwa na leta ya Kinshasa byerekana ko yahisemo inzira ya gisirikare ibigaragazwa no gukomeza ibitero, gukoresha abacancuro, gukoresha cyane drone z'intambara no gukomeza ubufatanye bwa gisirikare n'ingabo zo mahanga cyane cyane iz'u Burundi. Ni AFC M23 kandi yagaragaje ko ibabazwa n'umuryango mpuzamahanga ukomeje kurucuka rumira mu bikorwa bikomeje kwibasira abanyamurenge n'abandi basivile mu gihe perezida utaha umuryango wa Afurika yunze ubumwe agaragara mu bikorwa bifite isura yo kumaraho ubwoko. Yashimangiye ko ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo ndetse nabo bafatanyije ari bo bagomba kuryozwa biriya bikorwa bikomeje kugira ingaruka ku buzima bw'abantu, ku mutekano ndetse no ku mibereho rusange. Generali Muhoozi Kainerugaba ni umugaba w'ingabo za Uganda UPDF, ni umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, akaba n'umujyanama we mu bya gisirikare.
uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda rero General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko ateganya cyangwa se yitegura kuzasura u Rwanda vuba aha. Uyu musirikare usanzwe ari umuhungu wa Perezida Museveni yatangaje iyi gahunda mu butumwa yaraye yanditse ku rubuga rwa X ari Twitter ni ku mugoroba ku itariki 12 ati nzishimira gusura vuba aha data wacu w'igihangange Afande Kagame, nzanishimira kubana na bene wacu b'Abanyarwanda. Ubu butumwa bwakurikiraga ubundi General Muhoozi yanditse mu Kinyarwanda abaza Abanyarwanda ati Abanyarwanda bameze mute, anko wanjye intwari ameze ate, ndaje gusura iwacu mu Rwanda vuba cyane. General Muhoozi Kainerugaba yaherukaga kugira uruzinduko mu Rwanda muri Werurwe 2025 mu ruzinduko rwasize agiranye ibiganiro n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda. Icyo gihe kandi yasuye ishuri rikuru rya gisirikare riherereye i Nyakinama mu karere ka Musanze, aha abanyeshuri baryigamo inyigisho ndetse abasaba kwibanda ndetse no guharanira ubumwe n'ubuvandimwe bw'Abanyafurika no kurinda umutekano wabo. Muhoozi aherutse gutangaza byinshi uburyo akunda Perezida Kagame ndetse n'uburyo akunda u Rwanda n'Abanyarwanda, atangaza ko rwose uzibeshya agakora ku Rwanda azaba atangije intambara kuri Uganda. Ibi yabitangaje mu ntangiriro za Gashyantare umwaka ushize wa 2025. Ibyo rero ibyo Muhoozi yari yabitangaje biciye mu muvugizi we Major General ariwe Major Chris Magezi. Muhoozi umutumwa yakunze kugenda ashyira hanze yagiye agaragaza uburyo akunda u Rwanda. Icyo gihe rero mu butumwa Magezi yari yanditse kuri X mu izina rya General Muhoozi yari yagize ati CDF General Muhoozi Kainerugaba, nabivuze kenshi nihagira ukora ku Rwanda ibyo bisobanuye intambara kuri Uganda. Nta muntu n'umwe kuri iyi si wemerewe kurogoya abana ba Ruhinda. Muhoozi yari yatangaje ibi mu gihe umwuka wari ukomeje kuba mubi hagati y'u Rwanda n'ihuriro ry'ibihugu birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi ndetse na Afurika y'Epfo, aho rero abenshi bibazaga niba koko hagize igihugu kigaba ibitero ku Rwanda Muhoozi yahita yinjiza igisirikare cya Uganda mu ntambara yo kurengera u Rwanda cyangwa se no kwifatanya n'u Rwanda mu guhangana n'umwanzi aho yatera aturutse hose. Mu yandi makuru, umutwe wa M23 wahishuye impamvu wiyemeje kurwanya umutwe wa FDLR ihangayikishije u Rwanda. Nibyatangajwe n'umuyobozi wungirije w'ihuriro AFC23 ushinzwe ibikorwa bya politiki, imiyoborere na diplomasi ariwe Bertrand Bisimwa, yatangaje ko abarwanyi babo bafashe icyemezo cyo kurwanya uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR kugira ngo ingabo z'u Rwanda zitazajya kuwusenyera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro na The East African, Bisimwa yashimangiye ko AFC23 n'u Rwanda bikorana mu rwego rw'umutekano, ariko ibyo ko bitavuze ko iki gihugu gifasha iri huriro haba mu rwego rwa gisirikare n'urwa politiki, kandi ko ubwo bufatanye butambukiranya imipaka bitandukanye n'ibitangazwa na leta ya Kinshasa. Uyu munyapolitiki yasobanuye ko impande zombi zikorana kubera ko ari abaturanyi kugira ngo ingendo z'Abanyarwanda n'Abanyekongo bambukiranya umupaka barimo abacuruzi ndetse kugira ngo nyine ingendo z'Abanyekongo n'Abanyarwanda bambukiranya umupaka barimo abacuruzi zigende neza, ndetse no mu gukumira ko FDLR yakwambuka umupaka wa Kongo igatera u Rwanda. Agira ati hari ibibazo biba hagati y'abaturanyi bisaba ubufatanye. Ati ubufatanye bwacu buriho kubera imitwe yitwaje intwaro nka FDLR yisha abantu mu Rwanda, ihungira mu gihugu cyacu, itangira no kwica abantu bacu. Abantu bahunze imidugudu yabo baza mu mujyi kubera ikibazo cya FDLR. Avuga ko mu rwego rwo kwisigasira FDLR yatangiye kugenzura ibirombe by'amabuye y'agaciro muri Kongo, amafaranga ikuramo ikaba iyagura intwaro, kandi kwikomeza kwinjiza abarwanyi bashya barimo abana kugira ngo bakomeze bakwirakwiza ingengabitekerezo yayo mu gihe kirekire ibishyira umutekano w'u Rwanda mu kaga gakomeye.
Bertrand Bisimwa yatangaje ko muri uku kwiyubaka kwa FDLR leta ya Kongo ikomeje kuyiha ubufasha kugira ngo izatere u Rwanda, ariko ko kuva AFC/M23 yatangira kugenzura ibice byegereye imipaka yafashe icyemezo cyo kurwanya umutwe w'iterabwoba kugira ngo u Rwanda rutajya muri Kongo kuwisenyera. Ati twavuze tuti iki kibazo gishobora guteza ibibazo hagati yacu n'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda zije mu gice cyacu n'abasivile bagirwaho ingaruka n'imirwano, rero twarisuganyije kugira ngo turinde umutekano waho, twirukane uyu mutwe witwaje intwaro kugira ngo u Rwanda rutazabigira impamvu yo kwambuka. Iki kibazo cyagombaga gukemurwa na leta ya Kinshasa, ariko iyo tubikora tuvugwa nabi. Uyu muyobozi wungirije wa Alliance Fleuve Congo 23 yasobanuye ko byari ngombwa ko bafata ingamba zo kurinda umupaka ubahuza n'u Rwanda kugira ngo ubuhahirane bukomeze hagati y'abaturage b'impande zombi. Ati yo tutabereka ko turi gukemura ikibazo cyabo bari gufunga umupaka, twebwe abanyekongo tukabihomberamo. Ni FDLR, iyi ni umutwe washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 barimo intera hamwe ingabo zatsinzwe ex-FAR n'abanyapolitiki bahoze mu butegetsi bwa Juvenal Habyarimana. Abayishinje rero babanje kuyita andi mazina arimo RDR, harimo ari ndetse na Paril. Kuri ubu rero ni FDLR, ni umutwe ugizwe ahanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi. Hanyuma indi nkuru twakomozaho, iyi nkuru irasa n'icyegeranyo, reka ngerageze kugenda nyihina mwumve uburyo abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko abanyamulenge bakomeje guhurika. Ibitero by'ingabo za leta ku banyamulenge byishe abarenga 100 mu byumweru bitatu gusa. Ni inkuru ibabaje cyane. Raporo y'iperereza ryigenga ryakozwe n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu iragaragaza ko ibitero ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ryagabye ku banyamulenge muri teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga byapfiriyemo abarenga 100, bikomeretsa abarenga 350 hagati ya tariki ya 16 Mutarama n'iya 8 Gashyantare uyu mwaka. Biteye agahinda cyane. Ni coalition, ni ihuriro ry'ingabo za FARDC, Wazalendo, Abahibu Special Force, Abarundi, FDLR ndetse n'abandi batandukanye n'abacancuro nibo bakoze ibi byose. Iyi miryango irimo CRDC ndetse na APDC yasobanuye ko ubwo ihuriro rya AFC/M23 ryavaga mu mujyi wa Uvira muri Mutarama 2023, ingabo za leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazo byahise byiwinjiramo bijyana mu bice by'imisozi miremire muri izi teritwari eshatu, Fizi, Mwenga na Uvira. Kuva ubwo bikaza ibitero ku basivile b'abanyamulenge. Ibice byagabweho ibi bitero nk'uko iyi raporo ikomeza ibigaragaza ni komine ya Minembwe yiganjemo abanyamulenge: Pwezero, Rwitsankuku, Gakenke, Mikenke, Mutunda, Mukoko, Rugezi, Nyamiranga, Marango, Gihuza, Cyabiziba, Gahwera ndetse na Rutigita. Murumva ko rero ni ibintu bibabaje cyane. Abantu barenga 100 bishwe mu byumweru bitatu gusa n'ibitero bya coalition. Murumva ari bake? Mumpe igitekerezo. Mu by'ukuri murumva ko biteye agahinda cyane. Mu yandi makuru, Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yageze muri Ethiopia, aho yagiye guhagararira Perezida Paul Kagame mu nama ya 39 isanzwe y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Biteganyijwe ko kuri tariki ya 14 iyi nama aribwo iza gutangira. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva akigera ku kibuga cy'indege yakiriwe na Minisitiri ushinzwe amahoro Mohamed Idris, ari kumwe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga Ambasaderi Belanu Tsegaye. Ibiganiro biribanda ku buryo burambye bwo kubona amazi meza n'uburyo bw'isuku n'isukura hagamijwe kugera ku cyerekezo cya 2063. Biteganyijwe ko mu ijoro ryo ku itariki 13 byari biteganyijwe ko Dr Nsengiyumva yitabira inama ya kabiri ihuza Afurika n'Ubutaliyani izwi nka Italy African Summit, yasuzumiyemo ibyagezweho kuri gahunda y'ubufatanye mu bya politiki n'ubukungu hagati y'Ubutaliyani na Afurika izwi nka Mattei Plan. Hanyuma ku ya 15 Gashyantare azitabira inama ya komite ya AU yashyiriweho gushakira ibisubizo bya politiki ku rwego rw'umugabane no guteza imbere ubuhuza muri Sudani y'Epfo izwi nka African Union High Level, ikizwi nka Ad hoc Committee on South Sudan. Ngaye nguko rero. Hanyuma
u Rwanda kuri uyu wa kane tariki 12 Mutarama nibwo abapolisi 160 b'u Rwanda bagize itsinda rya Rwafu PU 3-7 bageze i Kigali bavuye mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Sudani y'Epfo. Bari bamazemo umwaka nk'uko byagaragaye. Izi nshingano z'abapolisi muri Sudani y'Epfo ziba zishingiye ku kugarura amahoro n'umutekano, kurinda abaturage, kurinda abakozi n'ibikorwa by'umuryango w'abibumbye no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Mu karere muri rusange rero, mu karere k'ibyaga bigari, reka turebere hamwe ari kuvugwa cyane mu gihugu cy'abaturanyi, mu gihugu cya Kenya kwa Perezida William Samuel Ruto. Bivugwa ko umutekano we ugeramiwe uko bwije no ko bukeye. Hagenda hatangazwa impamvu n'uburyo umutekano wa Perezida William Ruto ukemangwa bitewe n'ibikorwa uko bwije n'uko bukeye. Ahangaha rero noneho mu cyumweru kimwe abaturage babiri baciye muri humye abarinda Perezida wa Kenya Dr. William Samuel Ruto, bituma umutekano we mu gihe ari mu bantu benshi wibazwaho. Ku itariki 6 ubwo Perezida Ruto yahaga igishoro cya miliyoni 147 z'amashiringi urubyiruko rurenga 5800 rwari rwateraniye ku kibuga cy'ibirori cya Mombasa, umwe yacitse abashinzwe umutekano amugeraho aramusuhuza. Abashinzwe umutekano bagerageje kumwirukana cyangwa se kwirukana uyu musore, ariko Perezida Ruto arababuza, aramubwira ati urategereza gato, reka mbanze nkemure ibyabano turaza kuvugana. Byanagaragaye ko uyu musore witwa Jeremiah nta mugambi mubi yari afite, kuko nyuma yaho uyu mukuru w'igihugu amusezeranyije kumutega amatwi yarishimye ajya kwicara. Ku ya 12 Gashyantare ubwo Perezida Ruto yahuraga n'urubyiruko rwo mu karere ka Wajir, undi muturage yagiye yiruka amusanga, ariko ubwo yari hafi kumukoraho amuturutse inyuma, abashinzwe umutekano baramufata. Umukuru w'igihugu arikanga ati gake gake mumureke, ati mumureke. Uyu musore witwa Abdi yabwiye abanyamakuru ko nta mugambi yari afite wo kugirira nabi umukuru w'igihugu, ahubwo ko yashakaga kumusuhuza akamugezaho umugambi afite ku matora ateganyijwe muri 2027. Abdi yagize ati yaje hafi saa 6:00 ndatekereza ndetse ndagerageza, ariko biranga kubera ko yavugaga mu ncamake ati kundi narindi ati nta kundi nari kubigenza, ati nashakaga kumusuhuza gusa no kumubwira umugambi wanjye mu matora y'umwaka utaha, kuko nshaka kwiyamamaza. Naraguye baramfata, ishati yanjye yacikiye aho ngaho. Uyu muturage atangaza ko nyuma yo kugerageza gusuhuza Perezida Ruto atigeze agira amahirwe yo guhura nawe, ariko ko afite icyizere ko umunsi umwe bizakunda. Kubatunguwe n'imyitwarire ye, avuga ko rwose atatekerezaga ko bigera ku rwego byagezeho. Hanyuma hakurya y'inyanja ngari muri Venezuela, Perezida w'agateganyo wa Venezuela yitwa Delcy Rodriguez atangaza ko Nicolas Maduro maze iminsi afashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo aracyari perezida wemewe n'amategeko y'iki gihugu. Yabigarutseho nyuma y'uko mu gitondo cyo ku ya 3 Mutarama Amerika yagabye ibitero mu murwa mukuru wa Venezuela ahitwa Caracas, ndetse ita muri yombi Perezida Nicolas Maduro n'umugore we. Maduro ashinjwa kwinjiza muri Amerika ikiyobyabwenge cya cocaine ndetse n'ibindi bifitanye isano nacyo. We n'umugore we bahise bajyanwa i New York, ndetse batangira gukurikiranwa n'urukiko rwa Manhattan ku byaha byo gucuruza ibiyobyabwenge ndetse n'ibyaha by'iterabwoba. Mu kiganiro n'umunyamakuru wa NBC News yitwa Kristen Welker i Caracas, ari nacyo cya mbere agiranye n'umunyamakuru w'umunyamerika kuva yafata ubuyobozi, Perezida w'agateganyo wa Venezuela Delcy Rodriguez yameje ko Maduro akiri perezida w'iki gihugu wemewe. Ati nshobora kukubwira ko Perezida Nicolas Maduro ari perezida mu buryo bwemewe n'amategeko. Ndabivuga nk'umunyamategeko kuko ndiwe. Bombi Perezida Maduro ndetse na Cilia Flores umufasha we wa perezida nta cyaha bafite. Mu minsi yakurikiyeho ifungwa rya Perezida Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez yararinenze
anenga igikorwa cy'ingabo za Amerika. Nyuma yahinduye imvugo n'umubano we na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agabanya amagambo akomeye yavugaga ndetse atangira gushyira mu bikorwa ibyasabwaga na Amerika. Byitezwe ko uyu mugore ashobora gusura Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'ibiganiro byabaye kuri telefone na Perezida Trump, ndetse yanemeje ko Amerika yamaze kumuha ubutumire. Hanyuma tugana ku musozo, iyi niyo nkuru ngiye gusorezaho, ni Korea y'Epfo. Urwego rushinzwe ubutasi rwo muri Korea y'Epfo rwatangaje ko perezida wa Korea ya ruguru Kim Jong-un yahisemo umukobwa we ariwe Kim Joo-ae w'imyaka 13 nk'uzamusimbura ku butegetsi. Uru rwego rugaragaza ko ibi rwabishingiye ku bintu byinshi bitandukanye, birimo uburyo uyu mwana asigaye aherekeza se ahantu henshi hatandukanye kandi hakomeye, harimo uruzinduko rw'amateka Kim Jong-un aherutse kugirira i Beijing mu Bushinwa. Uru rwego rero rugaragaza ko kandi riri gucungira hafi ngo harebwe ko uyu mwana azitabira inama izaba muri Werurwe uyu mwaka. Ni inama y'igihugu iba buri myaka 5. Iyi ni inama ibikomeye cyane ihuza inzego zose muri iki gihugu, aho iba yiga ku mubano mpuzamahanga, ibijyanye n'intambara ndetse n'intego z'imyaka 5 mu bijyanye n'ingufu za nucleaire. Umwe mu bayobozi bahawe aya makuru n'ubutasi bwa Korea y'Epfo yitwa Lee Seong-kwen, avuga ko Kim Jong-un ari gutozwa kuba umuyobozi ukomeye, ndetse ko ubu ageze ku rwego rwo guhura n'abayobozi ndetse no kujya mu ruhame. Ati Kim Jong-un uyu yagaragaye ahantu hatandukanye, harimo ibirori byo kwizihiza isabukuru y'igisirikare cy'iki gihugu, ndetse aherutse no gusura Kumsan Palace of the Sun. Asigaye agira uko anatanga ibitekerezo ku byemezo bya politiki zimwe na zimwe z'igihugu, ngo ni ikimenyetso cy'uko ari gutozwa kuba umuyobozi uzasimbura papa we. Uyu Kumsan Palace of the Sun ni inyubako yagizwe igituro cy'abahoze ari abayobozi ba Korea ya ruguru guhera kuri sekuru wa Kim Jong-un ariwe Kim Jong-sung na se Kim Jong, iherereye mu murwa mukuru wa Pyongyang. Ni inyubako yubatswe ndetse yubashwe cyane muri Korea ya ruguru kuko isurwa n'abatari bake baje guha icyubahiro abayobozi babiri bafatwa nkaho ari bo bahanze Korea ya ruguru. Ubutasi bwa Korea y'Epfo bwemeza ko Kim Jong-un anafite undi mwana w'umuhungu mukuru kuri uyu mukobwa Kim Jong-un, ariko kandi se yanze ko agira ahantu na hamwe agaragara mu itangazamakuru. Ubwo rero uyu niwo mugambi wa Kim Jong-un wo kuzisimbuza umukobwa we w'imyaka 13 ku butegetsi. Ngayo nguko rero, reka mbashimire cyane kuba natwe muri aya makuru.